Alright, alright, alright. Streaming again, you know. Streaming lagi guys, bentar. Kembali bersama diriku bermain Final Fantasy setelah 2 hari tidak streaming ya. Sabtu dan Minggu ya, gua nggak streaming ya. Gara-gara gua ke rumah om gua. Ntar gua buka guide dulu guys. Bentar ya. Terakhir kita kemarin udah sampai mana sih guys? Gue lupa anjing. Singkatnya udah warp cube. Cibel ya? Apa? Kemarin kita dapet Cibel ya? Warp cube, ha? Oh, kita ke Tower of Mirage. Kita udah dapet Cibei. Apa? Cime ya? Lupa guys namanya. Cime, Cime. Berarti kita tinggal ke Tower of Mirage, Flying Fortress. To reach the Tower of Mirage, simply fly to huge desert that dominates the northeastern side of the map. West Luvenia. Ini kan guys? Ya, Luvenia kan ini. Westnya di sini. Nah, gua kudu turun di sini guys. Nah, let's go. Let's do this for tomorrow, bro. Jir, busnya beginian guys. Lu heal deh. Apa lu ya? Dizaga kah guys? Coba. Ngaruh gak guys? Ntar dulu. Bentar ya guys. Sabar boy. Let's go. Mana ya guys? Oh ini. Aduh. Boleh save dulu gak sih? Let's go. Coba kita buka mapnya dulu. Kita dari mana sih? Dari bawah ya guys? Hah? Kayaknya bukan ini deh. Bentar guys. Oh ini kita masuk dulu aja ya. Sabar guys. Lu heal aja. Lu Vira deh. Anjir dia nggak heal boy.
Ada monster sih itu guys. Ntar berarti kita ke kiri aja. Oh my god, this is so freaking. Ntar guys, ini bantai sini, ini bantai sini. Lu nge-heal, lu bantai sini. You're gonna die bro. Tuh, I see what the hell is going on. Cir ngebres bro. Boleh juga goceng. Tenda. Oh my god. Robot nih nyet. Salah. Lu nge-heal aja. Dia nembak loh. Cir 7 doang. Terereretet. Pasti ada yang jaga. Oh enggak. I guess shield. Pakai dulu guys. Sama aja dah. Against stun. Boleh. For password. Boleh. Yah elah. Nurunin attack guys. Bisa lewat sini guys. Sudah kuduga. Ditidurin gua. Jir bahaya juga guys. Bunuh bawah dulu dah. Ngeri guys ini. Gue udah die yo. Healing helm. Aduh ini turun ya. Duh males banget. Sebenarnya kepake guys. Cuman karena gue udah dapet itemnya. Gue penasaran dah guys. Ini apaan sih? Yang di atas sini nih ada nih. Ada kayak gambar monster gitu loh guys. Nah. Ini apa? Kok master guys? Gak ngerti lah, naik kali ya kita.
Udah gak ada lagi guys. Vampir nih. Gonna die bro. Here we go. Hampir mulus. Oh come on. Dia. Duh bahaya banget guys. Tower 2, tadi dulu. Cekit dulu. Full guard aja. Ini map lewat mana ya guys? Buntu gini dah. Pokoknya kita kesini. Cari jalan yang selalu ke kiri. Si robot gini boy. Ini sih udah tahu Tundara sih pasti. Itu dia. Pokoknya kita selalu ambil kiri. Oh, come on, meh. Cari jalan yang selalu ke kiri. Cuma kamu, gak ada yang lain. Enggak, salah. Oke, ngeri, yang ngeri tuh yang bawah ini dah. Lu ngehila ya. Lu Magic Vira. Mereka tuh punah karena api nih meteor guys. Logikanya. Anjir 1000. Jadi apa anjing? Aduh kena racun. Ah, come on.
Lu itu tundar aja. Let's go. Fuck you, mate. Here we go. Itu dia tangganya guys. Kita cari. Come on man. Gonna die bro. Gonna die. Cari jalan yang selalu ke kanan. Tundara. Aduh, ngeblast. Sama lagi 411. Terus ambil kiri aja bisa gak? Come on me. Please jangan gagal. Oh shit, kena lagi nyet. Come on me. Gak mati loh. Let's go. Come on me. Ada apa tuh? Wah ini banyak guys. Come on me. Aduh salah ya. Salahnya. Loh, mana kotak kah? Thor Hammer. Kasih dia lah ya. Wow, sakit deh.
Cottage. Beri aku Sunblade. Aduh, akurasinya nurun, cok. Boleh lah ya. Oh my god. Dragon Mail. From Dragon Scale. Oh shit, salah gua. Hulalala, kopimu, kopiku. Kita jalan aja, guys. Ke sini maybe. Yeah. Miss lagi. Gonna die you. Our friend left on a journey to the west. He took the warp cube and went to see our master. Di Red Tower 3F. Bentar guys. Oh my god. Oh shit. Come on, man. Ini Lara deh. Blizzara. Boleh nge-save dulu gak sih? Heal dulu. Alright, save dulu. Kita ngelawan sesuatu nih guys. Oh my god. Naganya. Blizzaga. Sakit bener.
Seriously. Wow. Flying Fortress. Oh tadi bos tahu Blue Dragon kocak banget ya. Explore the tower full hours per hour. Ntar gue mau lihat mapnya dulu. Kita ke bawah dulu deh. Ada ups nih. Wah musuhnya nih lagi nih. Yah mati. Si cupu itu kak guys. Asik. Hmm, tahu banget gue dijagain. Cier kena poison. Mati belum sempet ini boy. Razor obtained from the chest. Razor tuh apa guys? Razor. Oh, Razor tuh item guys. Males lah. Wah, monsternya ngeri-ngeri juga guys. Tapi so easy gak sih? Duitnya banyak guys, duit monsternya. Boleh-boleh. Delapan aja, keren juga tuh. Here we go. Oh my god, this is misi harus nge-heal ya guys. Kir gak mati coy. You gonna die bro.
Oh banyak banget ini. Protect ring kayak gue udah punya deh. Healing helm. Aduh, defense-nya ngurang banget. Gak ah, skip deh. Kalau yang ngurang-ngurangin aku skip ya. Gila ya ini diambus mulu gue, Cok. Tundara gak guys? Gonna die bro. Ah, gue takutnya ini guys. 400 deh. Nah, cukup. Kamu tiada yang lain. Jaga deh. Wih, nggak mati loh. Makan tuh ya. Jangan ke atas dulu guys. Ah, wah, gila ya. Oh, come on. Kena lagi. Ih, gak mati loh. Oh, api guys dia. Itemnya berguna soalnya guys. Ah, gila berjalan lu gua. Duit gua berapa guys BTW? Aja 500.000 boy. Kaya nih boy.
belanja apa lagi? Gonna die you, bro. Oh, come on. Dijagain nih ceritanya. Kedua ya. Kita di atas berarti guys. Wajir. PR banget ya, banyak banget. Intinya mah kita tinggal bisa lurus doang. Cuman sayang aja. We're gonna die, bro. Footage. Mithril hell. Gak usah lah. Itu mah di bawah gak sih levelnya guys? Kecil. Ya. Gak mati lo satu. Cuma kamu tiada yang lain. Ambil kiri dulu. Kanan maksud gua. Masa ada yang jaga? Diamond Gold Glove. Sumpah guys, udah mulai bosen nih gua. Dungeon wae. Kok magic sih anjing? Padahal cupu loh guys. Cuma kok magic sih nyet? Jir, dia bikin tidur. Buta deh. Tuh kena. Lemah banget ya dia ya. Kena buta lah, kena itulah. Tuh kayak item aja deh guys. Jangan deh. Blind. Lu. Oh udah enggak ya? Oh itu tuh ini status kalau di pertandingan doang. Asik pertandingan cok.
Tet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 . Diamond Shield Ribbon. Tet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 . Oh, come on. You gotta die, bro. So is man. Tadinya itu boost tau. Sekarang jadi monster biasa aja. Oh gila. Aduh, gue kira jalan aman guys, nggak lari. Wih, apa nih? Art Medusa. Ngeri juga ada Art Medusa guys. Gue kira jalan aman, sama aja ternyata. Ah, come on. Ini apa guys? Takut dah gue. Ada mantit. Kayak item kayaknya. Itu buat apa guys? Salah lagi. Gonna die. So easy man berarti. Oh, I know. Ini buat white magic sama black magic. Loh, bukan di sini guys. Oh, ini white rock. Fashionnya nurun ya. Oh, diamond amulet gua ada guys. Gonna die you bitches. Ini kesini ya. Here we go. Pasti ada juga. Oh, enggak langsung guys. Ini di mana guys? Flying Fortress 3F.
Duh, ini banyak banyak banget ini guys. Tadi dulu kita ngobrol dulu gak sih? Entire world. Tadi dulu ya. Kita explore dulu. Jir, duit semua boy. Ini ke sini dulu. Wah, 1000 ini kelemahan banget gak sih guys? Diembus. Ini udah gue ganti belum sih guys? Tadi dulu. Oh iya, nggak ngepek guys. Protect lock. Protect lock. Tadi dulu ya. Gue bingung itu item apaan guys. Dia masuknya shield anjing. Salah. Wah, nurun. Buat apa klot anjing? Ke kiri dulu. Kemo meh. Here we go again, you know. Oh shit. Wait, hampir aja gue balik lagi. Yah, Allah kena mulu dah itu orang. Ah, sakit guys. Sakit lu anjir. Banyak nih. Banyakan duit ya guys. Sasuke Blade. Anjay, Sasuke bro. Kayak itu buat ninja deh. Oh itu warp guys. Ntar kita ke bawah dulu.
Mau meh. Malam bang, malam sedikit. Terus kita ke sini. Maybe I can see you. Oh my god, this is so freaking. No, no. Terus udah guys. Come on, terlalu uset banyak bener kelakuan. Mati gak ya? Kayaknya gak mati deh guys, lupa gua. Oh dia fire cok. Salah gua. Harusnya blizzard gak sih? Gak ngepek juga. Tundara berarti. Ini kita ke atas ya. Save dulu deh. Ini ngapain ya? Kesini ngapain nyet? Ngeribat dah. The process video looks out over the world. The fourth force of fire, earth, water, and wind appears as a mist converging on a single point. A point at the center of the four altar. This must be the location of the Chaos Shrine. Oh, ceritain nih. Wah, mapnya nih guys. Gua mau tanya kalau weapon dipakai sebagai item apakah langsung hilang atau harus pakai lagi? Dilempar gitu ya, di throw itu kayaknya dah. Itu jatuhnya dibuang bro, dilempar soalnya. Biasanya yang bisa ngebuang itu ninja. Wah anjir, beginian semua musuhnya boy, ngeri banget boy. Lu ngilangin gak sih nyet? Blizzara. Hampir gue masuk situ. Ah, come on. Aduh, gak ada rasanya bro. Yang bener aja loh. Ini lantai berapa? L3. Ini L4 ya guys. Duh, bingung nih guys. Kita ada di bawah ya. Bang, tapi itu sebagai magic bisa flame stop, bisa cast fire bukan throw weapon. Oh, nggak hilang ini gue pakai ini dah. Nih Thor Magic nih, Thor Magic, Thor Hammer. Model-model cast gitu kan. Nah, ini cast Tundara when use kagak hilang. Jadi tuh dia mukul ngasih efek ini doang, efek Tundara gitu. Kagak hilang.
Gue kira di throw. Ini kasih tanda ya. Oh mati kok ternyata. Kiri sakit banget dah ya. Damage macam apa itu? Sekali lagi. Habis itu ke kiri. Come on. Wah sumpah guys. Harus nge-heal ini sih. Restore MP sih guys. Gak mati anjing. Yang bener aja lu. Untung dapet ether. Ratus lah ya. Loh mana guys? Wah, kelewatan ya gua. Loh mana nyet? Oh shit. Gana dayo. Guys ini gak ada habisnya nyet. Sumpah demi apapun. Sumpah ya Allah racun lagi nggak jelas banget dah. Terus aja terus. Guys ini gak ada habisnya loh sumpah. Ih gak ada rasanya gila. Guys salah kah gue guys? Salah lagi. Ini gue gedek dah, ini kena mulu aja. Gak jelas kelakuan. Serang dia. Ah.
Wah sumpah nggak ada guys. Ini mapnya bener gak sih anjing? Come on. Tar nih, bingung nih gua. Masalahnya ini berapa gua guys? 4 F ya, padahal satu lagi anjing. Boleh gak sih gue save state guys? Save state dulu lah ya. Nih ya. Loh. Harusnya 1, 2 belok. 1. Apa sih maunya? Satu, dua. Ah, belok kiri ada mapnya ini guys. Di atas sini. Ah, kemome. Nah, gue takutnya tuh ini map salah guys. Sini dilawan ya. Tuh, gua rasa ini map salah guys. Logikanya berarti coba ya kita ke bawah 2 kali terus ke kanan 1. Kenapa gua lawan ya? Kenapa nggak kabur aja? Biar nggak lupa. 1, 2. Ke kanan. Gak ada. Satu lagi. Karena sih gua tampol ya. Ah, gila berjalan loh. Wah, ini ngeselin nih guys. Udah lupa skala sama gua gitu loh. Males kelawan ya. Oh iya bener guys. Dari atas kita. Nah, nih 5 nih nyet. Oh shit. Ini tinggal lurus doang nih guys. Are you ready for the last battle? Nggak last battle sih. Oh my god. Heal dulu gak sih MP nya guys?
400 lah ya. Udah cukup. Ah, come on. Apa sih? Lu tuh kalau gua lawan kalah, udah gitu aja sih. Jangan sosokan kuat deh lu. Oh, come on. Oh, itu dia, guys. Here we go. Ready? Ready? Go. Gue udah save ya? Udah save. Let's go. It's my lofty perch. Musuhnya apa, guys? Tiamat. Ini naga ya? Lu heal aja deh. Lu Blizaga. Wah, anjing gak ada rasanya, Bo. Cing, sakit, Cok. Api kah, guys? Wah, ini sih harus ini ya, Hilara ya, guys. Apa flare ya, guys? Cobain flare dah. Kalau lawan bos kepake banget ya ini si Black Mage kita. Coba, gua kan kepo, guys. Quake coba. Aduh, poisonnya. Miss lagi si kontil. Bahaya nih, guys. Hilaga. Berapa MP-nya? 38 anjing. Udah paling bener tuh flare anjing. Nah, ini baru Hilara aja. Gua kan lo. Wah, ini kristal terakhir kayak. Wah, grand final nih, guys. Udah lengkap kayaknya, ntar final battle nih abis ini kayaknya. Ya gak sih, guys?
Kita cabut aja nih ya. Oh, di sini guys. Let's go. Lalala. Kalau ke bawah kayak jalan cepet, ke pas ke samping kok pelan banget ya. Sorry bang, gue udah makin kuat ya bang. Istirahat, istirahat. Wah, mahal banget tapi gak apa-apa lah ya. Duit gue udah banyak boy. Save dulu. Alright. Delete aja lu. Alright, segitu dulu aja ya streamingnya ya. Menurut bentar-bentar guys. Menurut Get sih udah ini ya, udah tinggal grand final guys. Pas banget ya. Kita apa? Kita kelarin besok aja. Soalnya gue tanggal 30 gue mau ke ini kan. Sekarang tanggal 28 kan guys, gak salah gue. Oh iya 28. Berarti besok pas nih. Besok tamat. Gue mau ke ini kan, wisuda adik gue tanggal 31. 30 jalan. Alright, segitu dulu aja. Makasih udah mampir ya. Kita lanjut besok. Makasih udah mampir. Sampai jumpa di streaming berikutnya. See you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.